关于织布以外，还有一个讲到的，现在也很流行的树皮衣。我们有树皮衣吗？讲到人家上打那个构树，然后变成一个现代的那个新潮的那个衣服衫，我们有吗？你看，公民单位上岸都用树皮啊，那个啊，香蕉皮构树。对啊，那个我来报告一下哦，在这几年前，很早以前哦，在罗达贝南文化那边，在台东那边哦，我发现有人在做那个呀树皮衣，那鲁呀鲁鲁浪，嘎东鲁鲁浪叫咩？然后他先削皮好以后，他就开始做剪彩。那这个之前的话，我有碰到我们那个时候去世贸那边去展览那个我们原住民的什么，煮什么，打豆羹要怎么煮？那个师傅他说啊这样，那个盐巴10个人份怎么办？他说这样，我不知道人家都是用几克，呀妹。然后一个小碗说不用啊，然后就这样。其实那时候隔壁就是客家的，食材的展览，然后阿美族的展览，我就在阿美族呢。那个时候也不给他打什么蓑衣啊，还有那个山水呀，我一直以为我还跟隔壁的吵架。但是阿美族的，那客家的，结果是客家的，结果阿美族的是什么？我才去台东去求证，就到底我们的是什么？原来是树皮衣。哎呀，构树呀，前面呀，我们做那个，我们这边还有柳一张啊，那时候就已经有了。可是到后来都兰那边有一个老头目哦。跟那个一些厂商都已经跟他们合作了，就是那用树皮的那个纤维，然后做成布做成布，然后就变成那个现在的衣服可以染色了，真的是蛮漂亮的了，就这样，报告完毕。好，关于构树，我们去看人家 DIY 的，只是把那个皮针一直打，然后变成一块这样。所谓变成衣服，是不是要把这个打的还要抽出来，要变成绳子？那就是要变成线啊，然后才可以编衣服。不是我们讲的DIY那个打编一块布而已，那只是装饰品好看。但是要变成一个很漂亮的衣服，还是要经过一段。把它变成抽成线，把它搓成一条线，织成布，那就跟那个跟马兰那个香蕉丝是一样的，还是一样香蕉丝的那是要这个温度才可以织布。好，OK， 那树皮我们的谈的内容比较少就这样。那接下来刚刚讲到颜色，以前颜色很单调的。其实我没有像现在那么的颜色那么华丽，但是我们还是有别的颜色，除了红以外，还有别的颜色。那我们想想看，我们的染色的材料是什么？uman usapi cengar tu， 你等到unan布料，原来的颜色是有了，可是有的会染色，染成不仅仅是一种，可能好几种是什么东西？那现在最后面一个是熟狼染，我所知道是有一种圆圆的埋在土里面的，那是红的，骂的，梗都，那我就知道是那个红的而已。那还有别的颜色是用什么植物去染色？其他有没有其他的？除了那个我们讲的都。陈文昌老师。阿鲁巴，对，野生阿鲁巴，野生的阿鲁巴。它的什么？它的果实吗？柿子，小的。那个阿鲁巴不是大的柿子那个小柿子。野生的。野生的那个全部采下来后，然后全部打碎，把那个布跟它搅在一起，然后洗干净以后，
它就有颜色，就是阿鲁巴。什么颜色？咖啡色。什么颜色？它的颜色是紫色的。紫色的。紫色的。是紫色的。阿鲁巴是紫色的。还有那个折不完的那个布拉，一般老人都用那个石灰啊，熬布啊，全部给它洗一洗就会很白色的，白色的。槟榔那个。不是石灰，那个灰啊，那木灰，烧过的木灰，全部用那个洗，木灰就这个布料就白白了，是这样。就是刚刚紫色是阿鲁巴的果实吗？果实打碎，里面有反论的，真的全部一样一起打碎，然后那个布料就一起，要加水喽，要加热，要不要加热？不用，这样子搅打碎以后，把布料跟那个阿鲁巴的果实跟种子一起打碎搅拌，颜色变成紫色。现在我们有3种颜色了，有红的，有紫的，有白的。有一次我去南庄哦，南庄那边好像有那边的赛家族在研究这个染布自然。他那时候我看到的是5洋葱，洋葱红色哦。洋葱的那个皮，外面的那个皮，它是用那种染出来是红色的。红的。红的。然后还有不知道那个叫什么树啦，然后它染出来的时候是有一点青，不是绿哦，蓝色，有一点像蓝色那种的，淡淡的蓝色这样子。我说那个叫什么树？那个时候我没有再注意去记了哦，也没有写作业，所以我就忘记了。那我们属于我们阿美族的原住民的部分，大部分就是树狼。那个刚刚那个宋文章老师讲的是那个柿子，小柿子延伸种的柿子的果实是蓝色的，紫色，紫色，用那个木炭的石灰，那白灰的部分是不整白色。那刚刚洋葱皮。什么颜色？红色。红色。红色，好，那好像还有很多种颜色，也都是用属于天然的植物。那我们大部分原住民的部分没有那么丰富，我记得，但是在其他族群里面也有不同颜色，所以我们都会互相学习。可是我印象中，我记得我阿嬷去染颜色的时候，她有用过泥土。什么颜色？泥土。有点比较黄的。黄色。对。用什么植物？没有泥土。泥土哦。对，泥土。那你是不是泥土？可是我已经忘记是在哪里。那个染布有一个是生染，一个是熟染。熟染。它这个就是生染，直接浸在土里面。泡在土里面。对，就加水这样弄，然后再沥干。晾干。那是用那个一种泥土。对，就是比较偏黄的。偏黄的。我太小了那时候。对啊。好，这是我们泰雅族的也是这样。染布的材料，染布的材料浸在里面。有这些而已我们所知道的。好，接下来第10项，编织。刚刚讲到那个三角网啊、八卦网，我们先讲三角网跟曼盖布三角网。咋地外？吴老师，我建议，因为我们时间快到了，那个祈祷可以转过来看哪一个他们比较，就直接讲。对，不用图像，因为好像。用跳的没关系好，还说你凯明那个那里你说你这边你对，我们刚手上你。对。你干嘛？你很想要讲哪一部分？对。因为我们剩下30分钟，你能给他讲也好，你在下面的部分你很想讲哪一个部分，你就可以先提，给你们1分钟。还是我们下面想听什么？乐器有人要讲。阿美族有没有口簧琴啊？有。被吵死了。你有没有在吹好，你可以选几样，
哦，然后呢，等一下我们就在30分钟内看看能够几位可以把你所了解的、想要在这个时候来分享的，我们就开始30分钟，我们看看能讲到多少。足球。我讲那个亚风筝那个部分呢、嘿，有一次我们部落那边有一个老人家会放他做的也蛮大的风筝啊，而且会响。他是用那个黄藤，我不知道怎么弄的，他已经在上面的呼，这样声音很大声，然后一直放，然后放了以后，我就问他，你们是怎么做的、他说用黄藤做的。我说为什么你要？那个时候为什么会有这个？他说为了那个打仗啊，那个日本飞机啊，还是什么飞机要攻，打台湾吧，这是什么？他说飞机要来的时候就要放那个，让大家听到赶快跑，警告，做警告这样。那时候我就说你还会记得？他说那时候他很小，他就知道这个东西很好玩，这样啊，而且他会有出声音的，蛮大声的。警告部落的人说，敌人来了。刚刚的风声的作用不是铜腕而已是拿来警告部落的人说敌人来了，赶快就定位躲起来。还有被男主听说要攻那个部落的时候，就要放风筝。放风筝，这样一个就像现在的那个空袭警报一样，用风筝来警告部落的百姓赶快找个地方隐蔽。好，就是风筝，还有没有别的风筝有关的事？风筝前面是防卫。我念好尿尿村，它有个巴卡隆爱的任务。第一个是给嘎拉斯，反正他们都嘎拉斯好。嘎拉斯诺尼亚罗山还有祈祷，但是真正嘎拉斯的意思是那个触值维多奈的最底下最硬，那个叫做卡拉斯。最底下的那个叫卡拉斯。第一个任务就是卡拉斯，替卡拉斯服务过巴卡隆埃，整天卡拉奥干多，山海，在戈壁坡顶埃，米达多根，米卡塔冲里，多么按沙巴干多达卡拉斯，这是一个。第二个任务就是防敌，伊拉个阿达给啦，什么叫做防敌呢？米西巴韩国防卫敌人，米西巴很少人听过这样的米西巴喊的呢，他的任务就是这样，所以在巴卡隆爱哈维，他有这个2个任务。那我给他简单的报告一下。Iti ako sepi namo taloan hanyang ho. Iti ramas opo ko montengay, ba iti dinanam biya kasala no kasalaram no maman kapah isya tahaw. So kakakota-kotay niya kasalaram kinahaw. Mikatsaw nalay taloan. Biya mikatsaw ay kubabakaan diya manitengay. Tarai alo antarahian rumai pakai dia keras rumah rumiat bali saat dikasau sa pura kakacauan sambil nu kakacauan nah saat yang sama pulau jeri kakacauan kawali dia kira upi kacauan nu kapah dia ho sa ayawai pura
然后也国中的头，在那伊利亚过来，是来伊拉，所以嘛个做不个题目了，个做个题目了。那我还不拉nanti akhirnya pakaian bini studia kurang waping dia sa kira minta kekacauan yang pun sampai nanti 所以ora pakaian itu ora kelas ora kota Thai nangra di Simau tu nyaro soal tu di ini hau cuma aku mamisya ayau sampai matayal puro rumah kira 所以ka matira maka kota yang samra ami kacau senang tu milipang dunia ya kita nyarot. 感召就是守望的吗？感召就是守望，瞭望守望。也许是出差的。哦，对，出勤务的。妈妈带要有嘎拉斯，是吗？还是其他的？派遣的。就好像现在的派遣的。好，都。说张老师，看你要讲哪一个主题？刚才讲的没有错。Kalau anak sepi adanya, lihat这个带那个sepi no lihat，一定你都该来这个机会说，那我们lihat，那个到了安我sepi。 一定来sepi，你上岸都瞭望台，你啊瞭望台很少用竹子做的，做很高，高咯。我前小的时候就看到，很想爬上去，但是老人不准了，因为怕你掉下来了，那完蛋了，不行。这个瞭望台要做什么用呢？每一个打靶轮流就坐在上面，向外面观望。 看有什么敌人呢？不好的人到部落里面，但是这些人呢，总是要轮流，就是说跟一个，我刚把喊的来，马上不的，你有年那个不，你说把过年那个不，马上不在家里设备，咪能，过年那个把，然后嘛大赛，第二设备嘛这点说啥呢？ marua ni mama ko lembang matasa ni tawi ni sanga kabuko te mama ko ni cacat to awai ko matasa ni apa yang cicai ami yawangai o sawira ni mesti ya kibdo katakan no matasa 所以这个地方啊，这个瞭望台实在很重要，因为过去啊。 我们那个部落后山就是布农族啊，好多啊，这个布农族随时会偷袭这个部落。一偷袭部落，主要的目的是干什么？砍头啦，把那个头砍掉以后再带回去，这个叫是争功啊，有功劳了。所以我们最怕发现很多那个猫妈害给有骂害，有时候妇女也是被砍头了，这个很危险的事情。 所以我们的瞭望台越高越好，可以瞭望四周的这个敌人，就是这样来的。哎，你们都还有什么？继续。可以发问的。这个，我记得小时候，你那个老人都跑到那个屋顶那个崖砾上面。 在打那个是旗语季还是其他洋季那个？我这个还搞不懂。在屋顶上面。对呀、他们一直在屋顶上面一直打那个什么，在那边弹一直叫，把吉他带过来。哦。一直下雨然后旗语季还是其他洋季？不是旗语的吧？好像是张。 就是这样讲的，会补些字那种的吗？旗语季吗？哎，算你张老师看你很好，那个我年若
mi fafa to irai ku lifung pala kuai hanu mato asai kemi hau saya ku cikawa saya ku dongai o di o selar ku dongai ala mi tatu itu to unut bukan ira ku padal no rumah di fafa to pala kuai saat matira ku mato asai dia hau tora misan so akan to ifadahong sa kisahau akan ano bi pa orarai hau sumal ko tunjukan pa orarai hau oni piteniran aku hau itu minuka itu terfatus tu tinggal dia selar dina tu ya saiku rai pi pa ora tora jokangan hau ya selar mengira mama hau ansaan kami yo kapah ho sa dia pakarungai hau takai serius kau pasai ada di sana nggak saupo hano nyaro sampai itu sefi walafi itu sakutuki lumwah sampai dari ya i makutai ya funo fulas kananai unyam jokangan orang ditirai punanum nira atau rumah nyaro di rumah mara satu saya biar tirau dan unyam rasul aku takai serius ditarik cawe tarik tirai dia tu pun takai ujar yang kong itu nah sebab kong将近到19公里，啊，第来一家16岁时间，50万那大都我能啦，好讲求都合作，嘛到阿塞，啊，那么什么嘛过啦，kaput iso lilit hanan嘛到阿塞，我的那个啥kaput也是训练他们的这些毅力，跟他们合作的关系了，啊，第来一个哎呀，大。Pasing-singan nira, udah pakarumay tiap sing-sing kami, ucuran hanan na hau, cipinang, ayah, udah pakarumay, ceri enso, ucur teman, sing-sing sana, ika itiara sing-sing uman kurira, usah ditong ning nara, ama fanak ko, awai maaraw icuat to kuna kamangai, usah nai no mato asai, abi ucur, apakafit kurira, sing-sing nara ita telucat, tangasa itira tiaya, awai hoko kaya itu ya, ya. 长虹呀，秀姑兰溪河口，awai lah muai hanya kapah, tak masuk tayo masa tu, lo tara kafuka kaca ifafau tak siwit sabu bidang menara masuk nanu tayo dia kasalakan nara tak berbaca, nak utak tu nya kapah, cai, yang apa? Aisyah bidang muai, pina nara ko mami lamui, tak usau talak satu ikirai tira itu ya kira dalam ni bisa ayau patiko micahok tira telepon nuriah dan nanu kami hau ya anyam kuya ya no awal kami di ufangan hau baru nanda so kira sesuatu kira kuyur nana kuyur bilangu aja hau bilangu aja tak thailand dia kaput ni hau pakira contoh ni lah gora kaput ni lah tak makmin ala kuyur tu jika itu nara jika tak kaya 早上的 9点9点来itu samra nanti dari habis malam tu kira hal 2点回来9点malam tu kira itu kumat asai dia cepat no jokangan ya jokangnya anak aja cepat orang mengata itu nuria itira masa aku yang di tengah kira tu untuk ya mah ya awal itu kufainai fafahian kira di pas ulengat usap di pas nangra au itira mi kinanum mi paura ya cikawasai satu hal tira tu bisa lisin tak masa sampai tira hal pabeli dia nanum sampai salisin nangra hatira itu mato asai han sampai ya mi dukaya ya susu apa han sampai ufana mi mato asai saat no hanabu cina percaya gabu nah paura mah apa naik mato asai sagapina no fulan kami hau isa hakwa arum aga orang itu biasa, jadi kami itu 有经验的，是吧？那第二你把orang sama, soalnya macam apa tak orang merasa orang lain tu kira, macam ni kemana saya tahu, kami itu 有经验的，我这个把orang kata ni no atau asal，这不知道我就不知道了哦。还有几分钟，还有。 Oroma
Opachila atau paola hananai, opachila hananai hawe daerah irotok ni ala tora varior hananai papa， varior hananai hawe 很少看到了，kan sa oraan da mapolong daerah i alo mi pat to nanom na nai pachila人san 要喊到。 有这个太阳闪过说哈维第一次不出来的话3天也都在那个河流那边米巴多拉那弄的萨多过去啦闪过说弄嘛都阿塞这个就是巴奇拉安诺巴欧拉安诺山哈维刚好颠倒把欧拉对不起，刚才是把欧拉好大奇拉，安诺巴奇拉安诺山3个月、半年、1年不断的一直下雨的话，呀，光夫寡妇，就是。 马尔波诺海，男的女的，通要到阿达旺，dari阿达旺，你阿拉呀，慢看，人家那个不要的那个茅草，对，我一时想不起来，对，罗，阿拉米达多达，对，就这样绕一圈。 一直绕，那把其他人上，阿米拉过啦，寡妇，就是。这个意思就是取阴阳调和，因为一个是寡妇，一个是官夫，所以要阴阳调和才会有太阳，才会也有下雨，有这个意思。我不知道里面的含义，我只知道。 大致上他们是这么说而已了。对了，不属于。呀，爸爸，巴里奥，那个吗？那个水的叶子吗？还是树的叶子？对，很难找。 Matengah ko numay tengah suatu lah sudah mengatai itu suami ya ni iyan dia lalu kami haki amalan tu kini haki tanpa anda tu ya no lengan apa lengan kan apa lengan alkiran tu kak mila kata apa kalau malu pakai ihan malu uyen sia ya so uyen sia sia isi jauh 就是马拉里山上都orang tu kan saya cikgu 这个sama那个比念了哈，只有那个当事人知道的。等到走后面给他们读来，给他们念马上都知道，什么知道了，也没有什么阴阳调和了。我记得说一定要慢点kalau pus anak-anak Indonesia itu awal, karena kami di sana, kami sini叫做kekitaan嘛。 ya kalau terus macam ya pas sempong anak yang ingatnya ya kalau terus karena nilai kata就是一排的人这样把他骂人家就也喊到一样，那这个是有听到了，听到一半，跟另外一个说的把毒液都。刚好4点，来，我刚刚有听到我们在讲，没有讲很多建筑。那在我小时候的印象就是说，就像早上那个你的老师在讲说，我们要有竹子，还有那个腐肉这样子。可是你们都没有讲到我们的墙壁，我们的墙壁也是有腐肉，然后或者是竹子，然后它也是用藤去绑紧的。然后可是它的泥土就是我不知道那是什么泥土，可能也是有一般的泥土跟粘土，然后还有牛的大便，还有稻粉，然后比较厚，然后就这样子漆竹子在里面，然后两面就漆泥土。但是以前我们刚早上有谁在讲说用什么土加上那个什么草？稻草。对，稻草，然后混在一起的铁
贴在墙壁上，中间是竹子竹编的，竹编可以防风。有呀，好，tapi kita ya padahal no rumah kami hau ya sangat anto panan asutak, hai dia hau misal rumah kami bifadis tu ni mo padahal mafalis ko panan itia mangata to malapun padang ya babahian dia mga kami lipaan tu na panan bisa dipipi, oh boleh dah sutak kami hau kami kembang ko maggerak niya matiray sa awai ko mafurok sa niya nira kan dia ira mafunur ko mamang no alfun yaho mafuti sa kami tanya ko ay so sa ti ama ko futi ito tama kami hatiray magkara na bilipa kami ko hatiray ulan matiray suta haw putapot na pasamulin na to asisiyo gira sa pagkita dito rumah haw ika yo to so haw rumah o awal ulami pelaan nila awal hauta ya nira ngai saya ka pi ari hai ko sukai mas dinasaan ta uru mahau o ya pada no rumah kami hau o ya kami o ya penan mana ada tu penan hau o ari o liak o sifur nira hau tak tak penan o awal tak atap kami atap hau farur kan farur hau saka tak sel no kitats ano sinau sa hau alman sa rumah sa hau dia sama hanya lau asisiu kita lah sa dia tu asisiu ya lihat kita lah sa hau ayat itu tak itu yoma ya sudah awal itu kuliah kita meminai itu hau tak jaga cuma sa jerumus sa itu asam tu sa ulita tu atau tak negurung sa ya tak negurung hak kena bijak siapa faham lah tak mai rumah itu biarlah tu tak negurung meminta lagi hau udah tu lah lihat ku yana atap kana atap tu awal 那个就是墙壁了，给镀进了那种阿力。刚刚是墙壁了，因为怕通风，所以用那个裂茅草，然后作为墙壁。那有的是用那个泥土加稻草敷在这个外墙，外墙，好像敷水泥一样。那刚刚讲的是牛粪是。有是有，但是不会那么多，因为没那么多牛粪。但是就是那个泥巴了，但是泥巴呢，好像也是不是普通的泥巴，粘性比较强的。所以以前那个地板没有水泥的时候，我们家地板不是水泥的时候，那个地板很硬，就不会有那个灰尘，不会有灰尘。所以以前的人也没有洗脚，这样脚踩一踩，在那个扫把那边搓一搓就上床睡觉了。这以前的生活。好。At ini tu kita aminnya kita sa opo hau arehan kita sa sepatai atau dua jenis kehokan sepatai marorai kamu ini 脑力期待，还有谢谢你们在座的哈，有了你们，让我们今天感觉到好温暖，大家都有反应。好，我们今天的聚会就到此结束哈。下次后续然后我们就再通知大家啊，那但是有点好。然后那都过来看他们，你好，合照，合照，好的，你。